Kamu lapang aku. Hah? Siapa nyanyi? Biasa masak kok, ngapain 2 kali repot? Kayaknya aku main main. Ini persiapan untuk ulang tahunnya kakak Zoe. Ini sebenarnya itu dadakan. Kenapa kamu marah-marah, hei? Minta kerupuk lagi. Nah, Maci. Seharusnya hari ini tuh cuma bikin kue, besok ngetumpeng. Tapi kata Opung pada repot 2 hari, mending sekalian repot. Jadilah ini dadakan, kita mau bikin tumpeng. Bayangkan dadakan, bangunnya pun bangkong, tau gak sih? Sementara apa? Krim untuk kue belum aku bikin. Nih si Opung nih. Kamu udah biasa masak, cepat aja itu song katanya. Cang-cing-cong. Panen dari kebun. Panen dari kebun, ha. Selesai, cepat. Biasa masak kok, ngapain 2 kali repot? Cerek. Itu buktinya udah banyak yang Ini selesai. udah banyak yang kelar. Banyak yang kelar. Kerupuk udah, mie udah direbus. Ini kentang udah digoreng buat perkedel. Terus nanti ada urap, ada rendang. Rendang kan yang dibawa Opung. Tusuk gompreng. Ini Panen di belakang. Iya. Ini sambal buatan Opung kapan hari. Bakalan kita tambahin tomat yang banyak biar nggak seberapa pedas. Terus ini ada tempe juga. Ya begitu deh. Ini buncis. Ada kol. Dan ini kemarin aku ada bikin nyetok sambal lagi. Pakai cabai yang gede-gede itu yang dari kebun. Tuh aku campur sama habanero sama lombok besar. Pokoknya aku campur-campur deh, makanya warnanya dia kayak gini. Nggak hijau tok. Sangseng song. Sangsing sing-sang. Oseng-oseng selesai. Telur sudah dikupas. Mie sudah direbus. Kok lagi Mbak Yu? Tumpeng versi kilat ya. Iyalah. Kalau udah biasa masak, sebentar aja itu. Selesai sudah jual. Aku yang bantuin juga banyak ya, sebentar lah. Dia nggak ada yang bantuin karena sudah biasa. Ini dan itu selesai. Ini krim kuenya udah ready. Berapa tahun? 9. Jatuh. Wow. Ya, tumpengnya Zoe. Ini kue Zoe. Pasti langweilig. Ya. Siapa nyanyi? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Zoe.
Geburtstag, viel Glück. Zum Geburtstag, viel Glück. Zum Geburtstag, liebe Zoe. Zum Geburtstag, viel Glück. Was wünschst du? Sekarang kita potong kuenya nanti. Potong tumpeng dulu. Yuk Mica. Ya, sekarang potong tumpengnya. Potong tumpengnya. Potong tumpengnya. Potong tumpengnya sekarang juga kan. Wow. Okay, Jana. In der Schweiz. Das ist gut, gell? Die Schweizerdeutsch. Meine Haustür. Mau yang mana lagi? Ik ga Perintilannya. een beetje op Was willst du noch? Makasih sayang. Sama. niet meer. Onkel Patrick weer gebraten en noedel. Hoeveel rest hier nemen? Schatz, Ja, Kuchen gibt es noch. Hah? Enak banget deh, Bom. Kamu kok duduk sendiri di sini sih? En zo, dat is weer een groot sandwich place. Op de staat. Alles blau. Ja, ik moet het schauen. warte mal, nicht so weiter. Nein. So. Ich will mir da den Deckel Ja, dat is het. Dat is de gaat aan groen, hè? Golden. Ja, und am Dienstag bin ich in der Schule. Was für Schule? In der Kirche in Boli. Da kommt dann das Tochter von Boli auch. Und dann Aber warum kommen Opa und Oma gar nicht? Gimana tadi? Mantap.
opung sekarang mamam. Gantian. Aku bawa Yumi ke atas deh. Dia belum nenek. Iya. Biar bobo. Iya. Nggak bobo juga. Kasihan dia. Jadi nanti kalau udah kelar makan semua, nggak apa-apa, beresin aja nasi tumpengnya, terus potong kue aja ya. Kalau aku belum turun, soalnya dia nanti tinggal nangis. Ya? Kan tadi happy birthday-nya udah tinggal potong-potong kue aja. Iya. Ya? Kalau si Joey mau, kalau cari mama, Dia mau dia. oh ya sudah, nanti potong-potong kue. Kalau dulu itu tidur kan. Potong kuenya. Kamu lakukan apa? Hah? Like? Oh, sudah tinggal potong. Ja. Just Pasti? Betem. Ayo. Betem kan? Ayo. Wir beide. Ya. 1, 2, 3. Ya. Lagi. Meine Übernachtungsvorsitzende. Iya. Ja. Ya. Sehr gut. Ayo. Achtung, Betem. Da ist da. Habe nicht mit. Ist es so? Betem? Genau. Kann ich auch meine selber schneiden? Der war das. Good. Super, Zoe. So. Mit dem Kuchen berühren muss. Ja, machen wir. Schick mir ein Bild ohne Wäsche. Nur ein Spaß. Nino ist 9. Nino, Ist 9. when his birthday? Already 9. When? When his Geburtstag? I don't know. So. Mia and Jana have the same day. Oh yeah. But they are not sisters. But they are not sisters. They're twin friends. Oh no, they. Okay. Machst du Zucker, ne? Ja. Ja, aber ja. Ja, also auch nicht. Das Okay. Das ist genau. Wir haben auch die Geige. Hä? So, der Louis Kommst du mal? Bitte. Di bawah. Aber erst wo ist meine Geige? Ja, Amir, mein Tag. Kollege tut dir zurück. Ja, das ist keine Kindergitarre. Ja, da habe ich was gewusst. Der Markt. Ja, wenn man das davor Die Störung. fahren lassen. Ball auf selber kriegst, oder? Ne? Ja, ich glaube sie. Ja. Aber super, ich bin stolz auf dich. Nee, Tati. Wir werden es jetzt einfach vermehren, weil wir fahren es dann und dann merken wir es wieder, ja? Ja, die Geige kennen wir nicht. Die kleine Fahrt ist sehr viel.
krijgen dat er ook niet. Baby don't get hard. DJ deh, DJ. Okay. DJ pasti. Lagi. Ja, so. Lina hat den Mana suaranya? Wie ist das ja? Ich will mal alleine öffnen. Dit is meins. Meins. Bilang apa, Zoe? Makasih. Dankeschön. Yang ini apa? Das war Jadi dia mau bangunin dulu. Terima kasih untuk semua ucapan ulang tahunnya Zoe. Terima kasih banyak. Bilang. Makasih banyak. Sarange, bye bye. Bye, Sarani. Ik laat dat stil. Ik hoor het onmiddellijk. Ih, siapa itu? Lagi makan kue dia, lagi makan kue. Dah, gengs. Makan apa? Nasi kuning. Si penggemar nasi. Iya. Aduh. Ini udah nambah 2 kali ya. Porsinya banyak-banyak gitu, gengs. Ini udah banyak yang dimakan. Nggak kenyang-kenyang. Enak. Diliatin. Ipo Kiki. Enak. Cantik. Habis lagi. Astaga.